Сейчас, подожди. Сейчас, подожди. Можно не отвечать. Окей. Блин, вот этот вопрос сложный. О май гаш. Все. Извини, можно я еще добавлю? Бәріне сәлем, мен есімім Лаура, және де мен Ара студиясында 3D Environment артистің қызметін атқарамын. Меня зовут Анна Галенко, я 3D-художник по окружению. Әзірше тек қана Golden Tides, ол ойын, және де Solar Cats-ның environment-ына қатыстым. В данный момент я работаю над проектом Golden Tides. Это моба-игра, веб-фри и с видом от третьего лица. Дәл қазір мен мына супер cute персонажға environment жасап, соның рендерін жасап жатырмын. Негізі бұл рендерлер 11 скин болу керек. Мынау әзірше жасап жатқан сол environment, яғни бүкіл мына жерде қолданылған ассеттердің барлығын біз тобымызбен жасадық. Ну, в общем, мы всей командой работаем по очереди над ассетами. Каждый у нас человек задействован. Вот я, например, делала мосты. Вот статуи слонов Лаура делала. Я вот такого слона делала. Кто-то делает камни, кто-то делает скелеты, кто-то делает вот колонны. И потом это все вместе собирается в одну большую локацию. Environment деген ол қоршаған орта. Все. Это в целом вся игра, в которую вы играете. То место, куда вы погружаетесь. Өтірік айтпай қояйын, мен кішкентай кезімнен бастап осы environment художник боламын деп жүрмедім. Өйткені оған дейін білмедім, осы салада осындай мамандық бар екен. Және де оны YouTube арқылы білдім, осындай сала бар екен. Содан кейін қарап, вау, that's looking interesting деп сөйтіп кірдім. Мне всегда было интересно создавать именно окружение. То есть даже когда я училась в художественной школе, и мы делали диорамы, это очень близко к тому, чем я сейчас занимаюсь. Environment артистің қоршаған ортаны жасау. Он отвечает за освещение, за композицию, за текстуры, за моделирование пропсов и также за моделирование больших участков локаций, такие как горы, ландшафты. Егер 3D environment пен 2D environment салыстырсақ, 3D environment ол жерде мақсатқа қарай андай технический вопростар өте көп пайда болып қалуы мүмкін да. Сондықтан бұл жерде тек қана artistic view ғана емес, сонымен қоса софттың қалай жұмыс істейтінін, светтің қалай түсетінін, композицияны тоже есептеу керек да. Я бы больше сказала в технической подкованности. То есть художник по 3D-окружению, он гораздо больше знает, больше умеет и за большую часть отвечает. Көбінесе, егер ол ойын болса, онда левел дизайнерлармен және де концептерлармен. Ал мультик болса, онда көбінесе концептерлармен шығар. Очень тесно работает с левел дизайнером. И в принципе художник по окружению, он взаимодействует со всеми художниками в студии, потому что в этом окружении будут находиться и персонажи, и пропсы, и в целом все. Поэтому надо держать контакт со всеми, потому что, допустим, персонаж светлый, окружение темное или наоборот, чтобы не было конфликта и все читалось. Ол негізі
екеуі де өзінше қиын деп айтсам да болатын сияқты. Өйткені шынайы өмірге ұқсас болудың өзі өте қиын да, барлық детальдерді беру дегенде. Өйткені адамның көзі солай қалыптасқанда, егер не натуральный болса, онда оны сезіп қояды. Дәл не екенін түсінбесе де, бірақ сезіп қояды да. Сондықтан қиындау. Және де стилизацияда сол қиыны, ол мысалы бір environment'ты бірнеше адам бірігіп жасайды емес пе? Сол кезде барлығы бір стилистикаға түсу керек та. Сол жағынан қиындау. Тут тоже есть свои нюансы, но чем ближе вы приближены к реализму, то тем сильнее это нагружает систему. Поэтому я бы сказала, что стилизованные вещи делать в какой-то степени проще. Негізі қажет емес. Егер сіз проп-артист болсаңыз, ол мүлде қажет емес сияқты. Бірақ дегенмен қазір индустрия өзгеріп жатыр, және де көбінесе адамдар процедурный моделирование дегенге бет бұрып жатыр. Сондықтан білсеңіз жақсы болады. Но это, по-моему, был бы гигантский плюс, поскольку вообще шейдинг и процедурное моделирование, они напрямую связаны с программированием. Жеке субъективті мен ойымша, ойында өте қиын сияқты. Өйткені оптимизацияны өте көп ойлайсың да. Тек қана әдемі емес, бірақ еще жеңіл болу керек та, engine-ға оқу үшін. Соны ойластыру ең қиын сияқты. Когда вы делаете игру, то нужно планировать и подразумевать уже заранее, что должна быть оптимизация, что какие-то вещи можно и даже нужно использовать повторно. И тоже планирование, моделирование самого объекта тоже будет отличаться от фильма и для игры. То есть поликаунт разный, те же шейдеры будут отличаться. Мен қазір Геншинді ойнап жүрмін да. И Геншинді стилизациясы өте күшті жасалынған. Еще оптимизация жағынан да өте күшті да. Сол кезде мен ойын ойнамасам да, жай жүгіріп жүрем айналасында. Такая, вау, мынаны қалай жасады, мынаны қалай жасады. Кейіпкерлер анимаға жақын болғанмен, environment-тың өзі, аниме деп айта алмайсың ғой оны. Прям білмеймін, стилизация жағынан цветтердің үйлесімі, техникалық тұрғыдан қалай жасалынғаны, композициялары, және де еще қатты ұнайтыны андай әрбір ол жерде әртүрлі региондар бар да. И әртүрлі региондар олар өмірден алынған халықтардың архитектурасына байланысты сондай да. Сондықтан ұнайды сол. Могу выделить отдельно Castlevania Lords of Shadow. Очень кинематографично выглядящая игра, проработанные окружения, все на высоком уровне. Вот. И я бы выделила это окружение тем, что эта игра сюжетно-линейная, поэтому там своя специфика построения окружения, как персонаж будет взаимодействовать с ним. И игру «Ведьмак 2-3». Отличный выбор. А теперь гляди, как это делает Витальд фон Эверек. Андай өте көп рутинный заттар көп болуы мүмкін. Және де environment айтып кеткенде өте көп кішкентай заттардан құрастырылғандықтан, кішкентай затты жасап отырғанда, мынау мағынасыз сияқты көрінеді да. Бірақ оның барлығын жинастыра келгенде, бірақ әдемі болып шығады да. И вот этот жинастырғанға дейінгі моментке дейін жету үшін өте қиын. Өз басым сондай. Ты должен знать очень много программ, чем больше, тем лучше. И также должен знать вот именно шейдинг и процедурное моделирование. Маған өз басым ұнайтыны, environment'та сен атмосфераны, настроенияны соны бере аласың да. Түс, композиция, свет арқылы. Сол ұнайды. Ты можешь быть большой шишкой на ровном месте. Потому что ты все знаешь, все умеешь. А 3D-де негізгі
софт для моделирования, яғни ол Blender болуы мүмкін, Maya, немесе 3ds Max. Сол үшеуін примерно біреуін хотя бы білсең, уже хорошо. Содан кейін скульптинг не всегда обязательно, но тоже хорошо. ZBrush. Содан кейін текстураларға Substance Painter мен қазір Substance дизайнерде жасалған текстуралар engine өте көп қолданылады, сондықтан соны да білсе жақсы болады. Сол. Содан кейін бір engine, немесе Unity, немесе Unreal. Сол. Marmoset, Unreal Engine, Geia. Да, в целом все 3D-пакеты похожи друг на друга. В этом плане Blender очень хорош в том, что он захватывает абсолютно все сферы 3D. Поэтому с него довольно легко будет перейти на другие программы. Қазақстанда өзін үйренсең де жақсы болатын сияқты, өйткені бізде үйрететін дұрыс жоғарғы оқу орындар жоқ. Негізі 3D-ні курс арқылы үйренуге кеңес беремін. Если такая специальность существует, то лучше, конечно, окончить и получить, так сказать, сертификат, что ты хотя бы что-то знаешь, уже что-то умеешь. Вот. А так, в принципе, можно быть и самоучкой. Все зависит от твоего портфолио, от твоих навыков. Иностранный специалисттер өте көп болады. Солардың мен бір-бірлеріңді түсіну үшін әртүрлі брейкдаун, жаңағы ресерч жасағанда сен ағылшынша барлығын оқисың да. Глобальный деңгейге жету үшін ағылшын керек. Обязательно, потому что все обновления и сами программы, они на английском языке, поэтому, чтобы быть первым в курсе каких-то нововведений и обновлений, надо знать английский, и вся документация тоже. Ждать перевода – это очень долго и непрактично. Blue Eye Samurai дегенді білсеңіздер. Сол жерде 2D мен сол 3D-ні күшті үйлестірген да. Сол ұнады синематик жағынан. Environment-ты құрастырғанда и 2D-шный техника мен 3D-ні бірге үйлестіре білген да. Соның барлығандай натуральный, классно, короче, выглядит. Но именно с технической стороны хороший динозавр. В целом все мультфильмы хорошие по окружению, особенно от Pixar и Disney, с технической точки зрения. Со стороны сюжета не обращаю внимания. Фидбэк алудан қорықпаңыздар, және де композицияны оқу керек environment артистқа. Будьте терпеливы и упорны в своих стремлениях.